hey mwabagabo ariko ako kantu murakabona Kazoza Films Media twitonze bucece ugahita umenya ngo filime rero sha mwabantu mwe uyu munsi ko muri bwiyahure kuri filime tubazani yiswe ngo iki bakisindahiro sinzi ngo wabonye ngo filime ngo urabara ngo barakinye ngo banaka ngo twarabonye ngo mugabo nyene nta bya mugabo Ismail Gaposho muramuzi mwebwe wiswe moni yakarimo cyane nabone uyu munsi nanje muraje mumbonye mumbone pe Brinella nabakarimo kugira ngo menye ko ibintu byahinduye isura Gaposho mwabagabo Consulat yaje kubabwira sana unyumvire nakubwiye ngo ntaje amari mu muza gucika uyu munsi gahunda mukamutaritegura rodari he ibaze murapanga gahunda mutarategura neza nta nisoni sha yiko wapi araka filime nimba yiswe indara bivuze ngo ntabwo isanzwe abantu barahira amagabo mu gihe bagiye kugambara mu gihe bagiye kuyobora igihugu canke mu gihe tekere muzu genda mutekere muzu ngiye ngaho tekere muzu sharika amajambo ariko nakubwiye ni filime iri kwiravugwa muri Nigeria hirya no hino bari kuvanga iyi filime none ko bari kutabona suite byagenze gute bakeneye kumenya ngo byarangiye bite nanje vyatume nibwira ko no yifata ndayisigure urumva mukomeze mu ryoherwe guys we are there to there Bega ho tugenda seze imagine going somewhere without saying goodbye it's a problem mugiye kutugema mu nirekere anyerekere wana ndekagenda hariya ivyo nikisekana gara hamwe kigenda usizera museze yibaza ngende kunyene aha I must go like this ngende ukunyene uko listen to me guys sindinza we nimba utwara ibindi bijya bihuzu byawe we nimba utwara ibishambara byawe n'ikitwara je ico nzi nuko gusa ngiye kugana meze ukunyene nituzi ngo baravaye baraje ico nzi nuko filime itabwira komeza we are there to Bujumbura City downtown ariko muri kubona Bujumbura ariko ko mbona hills ko mbona ubusozi buto buto what is there Bera ko yari yambwiye umve ko ase kuza kunsezera nakubwiye umunsi burya nta kiniki baze ko yaragiye banadasezeye n'umukunzi we biba byakomeye unagena dasezeye babita mu cyongereza ngo tuteke French leaf zamwiga muri filime za Gaposho rega muri Kazoza Films Media aho abantu baza baje kwiga wiga ubuzima wiga ururimi wiga byose because we are here for you guys so kutumira kanu kiza yaze sha ko niko bababesha bakobwa rero usijyereka nzozana kanu keza abakobwa burya boroshe kubesha abara amasegonde gusa make buryo umwitunatuniye ko birangira umubwakanye hasi nta mikino ariko nimba utarakora subscribe kuri chaîne yacu menya ko umugambanyi w'igihugu no gufungwa ahubwo mu mpimba none bagafata imfunguzo bagatamwiye wese kugira ngo ntuzopfa uvuye uko urumva umwansi w'iterambere yebaza ko tugezeho amashusho utarabona handi the best quality ever because we are there for you guys ariko ibi mwayibonye muri filime yande yabande no ya rero ariko filime zirimo abana beza se muzikura yihandi kiretse nga abana bamukuru wanje muri bwakwitaba Imana urumva abana bamukuru nabo bazanywe kugira ngo biryohe mugomba kumufata nka mama wanje umufate nka nyoko bazana umuntu shango umufate nka nyoko isanzwe mutazi ngo ajava he niki muzi mu mugambo rukire kandi nawe abatuma muze mwirukangirega muze mu muyoboke mu mugoboke bigende neza mwavyana ako n'ubundi mwanserega birangira mwirukanye ariko uri kubona umwana mwiza ariko urazi ko filime mugeze igiho muri kubona abana beza baramiye ngo mukunda bakobwa gusuma buri kimwe wezana yinjiye mu rugo muze mu mugambo rukiresha abagabo ko kumugabo n'umwana wundi munje muze umugambo ushobora gusanga burya wa mbere byaragenze ukuna kujya burya muri se batago wicana abagabo barimo kuko iyo umugore agiye burya wundi araza yaba yapfuye byo byagenze gute hari uwamesa yipowe ari mu rugo nkuko mubizi kose burya abagore bagengwa n'isuku atasukuri hari iriya problème qu'il faut résoudre umufaransa niko avuga haba ari ikibazo which needs to be resolved ubu keneye gusolvinga bigishushe haje akana gato babita the kids abana haje umwana rero we kid zamwigindi bi mister ariko barazi ko muri ishene bigiye guhindura isura hasi barakwereka umugore yatangiye gusevura sinzi ngo bigenze gute tangura gusevura biranka sinzi ngo what's happening guys that's why we are here watching the movie from
from what channel kuva kuyihe shene rero mukwiye gusubscribinga ko buri munsi genda wandike Kazoza Films Media kwa Ismail Gaposho niyo mukinyi wenyine burya amaze imisi ahigwa n'abatanzania mugabo yaransi yase guhemukira igihugu yaravuze ngo genzo kinira ngayi wacu Burundi mpaka barundi bamenye ngo filime ni kabira gani ni nawe mpirimbanyi nzima sasa barakora iko ariko ramesura undabire nawe mu muryango vyatanguye kwanga umugora kiyashika ibere kuri YouTube kuri ya chaîne mukunda kuri Facebook kuri ya chaîne mukunda Kazoza Films Media niho yibereye barakurika vyatanguye kwanga kuri cyo witonze vyatanguye kwanga we bigeza gute biranse we hana bar wazanywe numubaze urumva yibere kuri Facebook ubwo sha murahaze ndabiri ko muraba ariko ubwo murahaze nakubwiye filime yiswe Indahiro nimba filime yiswe Indahiro yitinye Indahiro nizikunze kuba nziza mu buzima ndabiri ko muraba n'udutama kore gwaza esh bantu birabura shaye bikara nuko mukunze kuba mumeze ndabiri ko umugora muraba ariko nta nubwo mwitayo genda mbisa upfa n'wipfana birakuraba umugora ameze nabi kobwa ndekura kobwa ameze fortune nta nubwo mwitayo urakina ariko Ismail Gaposho aba yabari kuri niwe bonyine akora filime zirimo budget inzu nziza abagore beza abakobwa beza location nzima bandi bose burya bahendesha abandi bakenye imbombo muri muze mukire muzohabwa imbombo ari ukibaza imbombo seratuma umuntu akina neza va kuri za filime zinzara mubeshwa naza uhanze ngo ngo dufise filime ngo ikaze ngo nimuze marenga mukore subscribe ziga subscribe ahubwo muzikure ko ziga nizo buriya ko bana bivye ke umukobwa ameze nabi bajya ngo ntabankwa na bose ndabira umugore yagiye mu rugo nta na kimwe yitayeho ibaza umuntu ameze nabi imbere yawe ntumwitayeho arako yafashe kumbe uko bigaragara afise ikibazo cya asima yifitiye ikibazo cy'ubuhumekero byatanguye kwanga yebaza muze muvyigomeza baraza kwega yiza kukasha abanza atamu ndabiri kubwo ari kumuraba hariye yegeze umutima mushatse gushaka aho unyumvire nana ko umuntu yaramfanye ndi ngaha cyanyumvira gute ko ari mu bubika nta nukubaza ikibazo ngo umuntu yaramupfanye nyamara twebanye mu kanya gose ari yipowe naho mengo ntaco byamutwaye ariko uravuga ati mbisa bagabo ndabira ubujya bw'abantu ko rigira nkaho mengo ngo yaronde yarusha nare kumenya gute ko umutima ubika hiyo ni umutira agapoma nare kumenya gute ko mukabikiye onye sina habari mwana you don't know sometimes you need to turn a blind eye hari ibintu busanga ninde bugomba kubicigera nyene ukigira ukavyirengagiza ukigira nk'ubutabibonye nayo bundi erega si ko umuntu wese awukoreye ikibi nabo ugomba kumugira ikibi hari igihe bisaba kumwihoera gusa ukabirabisha amaso ukabihezagiza ingohe none so bigenza ute no way abisi ni babaye abantu si balunji nuko bigenda muri isi people have been changing ever since the dawn of time guhera magaturuturu kibihesha abana bambi bahindagurika sasa bera kumurantengusha cyane kirabazanye ndabize sije ibaze yanje amazi misembye ko mutwara nabi ibaze ko umugore amazi imisi ariko aragambana kandi yaswe kuri kuyu mukobwa pfe mwene wabo none batangwe umukobwa atangiye guteranya umugore abagore twizanira abagore n'abana babandirega imisi naringa urujuru umuhungu sha uko udashobora kugarda poste yanje nk'umuntu w'umuhungu mu rugo nyine utangura uyitwararike umugore wanje nimba ari cakeneye basuciteho bimere neza uburaho gusa doing nothing nta nisoni sha wacana we imbuka mfyo sugerageza uhamberaho nahari urakero ry'amagore surakeka uhamubera amagore ko twabonye ko ari ishano mu zindi shano ziri ku isi shawe ariko muze mwisi gutukana rega turi kuvuga ibihari amagore se uramubona jamuguri turamwubaha pe singiye ukube naco dupfa oya cena kibazo dufitanye nimba ari kujya kuntu no bangenda ku kazi humve aha nevye
nimba ariko bangiye ukazi nteba nimba arive dupfa navyo bari kugata biragoye kuba mu miryango jango mwabana muze mwitonde biga biragoye urugo hariyo mpamvu burya ngo wowe yoronka nawe ukaronka pana ngo uzo mwitege ibaze ko umugore atangiye gutandukanya gose burya inshuti umuryango atangiye kuwucamo ibice report itanzwe twa umukobwa ariko aramesa yita yabuze n'ibyo avuga yaswe gupfa umukobwa yicariye uri kurabyumva ari ubugambanye bw'abana b'abana uri mu mwanya munini cyane umaranye umwanya sivyo je umugore wawe twaye neza nakindi ndamukorera ibaze kandi turabizi natwe gose nta na kimwe aramukorera bihagaze neza ni no problem ariko kibazo sasa kibazo ni cya kindi ndabazi mwebwe ariko oni noro mugomba guhinduka guys bya nkabikunda muhinduke tu kuko utanga ubuzima bwawe umugore banje mu mwubahe uko niko bigendeye bagabo batari mu rugo bamaze igihe kirekire iyo bagarutse tureke n'igihe kirekire naho bamaze igihe gito gusa report zose bahoye n'abagore bahita bizera ngo nukuri guys ari byo usanga mu marabishwe rega abagore bamwe bamusanga ari abantu ba fake ariko nawe urumva umugore nyine urakeka biragoye mu byumva uko nyine it's not easy it's not easy living with someone you were never raised together biragoye ko bana umuntu mutareranywe umwakirinde rimwe arakuri ku mugore umukobwa umwosori ni bose aragorewe mu rugo aya iki nashe muzima bwongaha none niba kugaburira buri ubuzima bwongaha ni shida ni problem igeretse kuyindi Harigere gusanga kugaburirwa atari cyo kibazo uko rubundi barakubwira ngo wofu mujya irengarenga mu mahoro hakujya amanya muri mu bitusi birebire ufashwe nabi baguharabika bagufashe nabi ivyo urumva si sawa bagukwena bakunyega buri munsi sha urumva si sawa ndarushe pe ndarambiye n'ubu buzima ko je nakunda gutahura neza ariko uvuga nibiki ratomora ndambiye ugiye amaze kurambira siganda tuko umugore amutuka buri munsi uburyo buca byarancanze pe nta munsi ntatuka nanja mama iki turi ku nuhu naho bamubwire ko yoba yagukubise none yibaze burya rero barakubwira ngo muri ubu buzima utaramenya impamvu burya hari igihe uropoka amajyamo menshi utaramenya impamvu hari n'igihe bisaba kuko barakubwira ngo kera ngo umupfasoni rega ntupfa n'isoni nyine ntapfe kuvuga buri kimwe cyose abonye hari igihe bisaba ko biyihorera kumbe umukobwa yavuze ngo ufise impamvu asigara arakadi original gaposho mwabagabo nukoza kizimbabwe ariko muri kubibona arukuru nyine akantu kaba kabajabutse ntimunakabone neza wowe nuko amanuka nuko yibanukira bakikanga we acha bari chiki kibazo cyawe nakubwiye yiswe indahiro ubuzima bwose bugira intango n'iherezo kabisa niko bumera ibi bigeragezo uri kuracamo vyose biguze gusumba kwizera Imana yewe niko kuri anya wihangane wikomeze haruba nimba ari marayika nimba ari daimoni jini ntumba zicoze nuko film itangwa inakomeza aya niko kiri kwisi ingorane uzohura nazo ingorane zokwamana nazo muko na uzozicikira zizokwama zihari ukora iki kujya nabareze mubandanye uko nyene sasa uko bigaragara haje umuvyeyi tu aravuze kujya nabareze mubandanye uko nyene ayiwe turashize papa mbonye papa we papa gute mbonye papa papa ari he ko namubonye wowe koko we wasaze tu rega no gufata nk'umusazi ko wasaza n'igihe umuntu kwera ibibazo vinshi abone bidahari ubu nta bari kubirema na papa twamubonye mu kanya original gaposho Ismail Shaw the best actor in Burundi the best one niwe mukeje twemera abandi bose bajya ko banahombye filime se basoro buziri he ko ziri mu kabati bagiye bazijugunya mu bigori ubukene bwabo se buzobemera gusora filime nyinshi biragoye turi kuvuga baba Kenya hariya n'abazimbabwe n'aba turabemera duhere kuri gaposho Ismail mwenyewe sasa barakurika mu rugo umukobwa yabonye ndi yabonye papa kandi papa yaragiye sasa umugore bazanye sheri mote baranga kijumba tamaranga kijumba uraho umugore nabingingo rega babita bingingo sheri kweli why
kubera iki kubera iki bikinyene cyane utuma basuzugura baramusuzugura ahubwo niwe bageramiye asa abagore beza barakubera kurongora umugore mwiza ngo ni kibazo ibazo umukobwa niwe afasha abandi nabi magaba gutanga report abantu nk'abakwisi ndetse babaho iki akora ikindi yiyumviriye ibazo nta musi numwe banyuba ndababwiye iki bakora ibindi buri munsi baranga baransuzugura bakangwiza n'imbwa zangara ku muhanda kwe nzira barungikira amafaranga bakeneye bagende bave ngaha kabisa abagore nuko bameze arigiye umugore usanga yarifatiye umugabo neza ari mpamvu Imana yavuze ngo umugore ngo azova iwabo ajaye n'umugabo aje kwibanira ariko iyo sura urumva itogukoresha amahano uribaho gukunda umuntu umwe ugasanga ikibazo cyaravutse shaho nzovugana nawe sivyo ndaza kuvugana ntugira ikibazo urabizi ku isi yose uretse n'abajya niyo gusuzugura imbere yanjye ngo ariko uri kumva umugabo amasezerano ntawo gusuzugura amari nk'umuntu w'umugabo bibaye ngombwa abantu twogwa narambo mbere je no kunja nkazirikira urumva bigeze mu gusuzugura no kora buri kimwe uza bitondere umugore aza kuhama raporo kubavukanye bawe ku nshuti mu muryango uzubatinya abagore nk'abo onye kenshi usanga ari byo mugabo kenshi umugore mwiza nyine umupfasoni mu kirundi gisobanura usara amajambo atavuga nagira ikibazo amajambo atavuga surake kandi kubabesha je ndabivuga kubera dufise abapfasoni mu rugo banyabo bapfani isoni nyine baruzi ngo namaki ihangana rega sheri ereka mimi nawe yesi byose je nawe paka ryarisa urukundo ko ari ikintu gihera yose nimba urukundo ari ikintu gihera wango urazana amazi wango aho urampereza gose nta kibazo basirika ngo uhembe ko kazi bakora ibyo batunze bafise grand frère bafise mwene wabo kuvuga ngo nta dufaranga afise magabo ni ndi kugerageza mu mpande zose baraba ko bo bigenza nyine kugira ngo bigende neza ubuzima rega buragoye life is not easy life has never been easy nta nubwo bwigeze bworoha the original Ismail Gapo Show, the only one, the only actor we admire. Umukinyi twemera, umwe wenyine. Turata amashimwe akiryamye. Atangiye kubona ibintu by'abazimu bamuzira. Ndabira hajyamu yonye. Katwisengeresha. Ninde yababwiye mwirabure. Unyumvire ngo ninde yababwiye mwirabure. Nibyo mvya muhora birimo. Umukobwa azamukiyo. Ni kwiraba nta cyakora oya ubundi nuwaza n'umugore ugasanga ntakora uzumugendere kure ubundi umugore n'ukora usanze umugore adakora sha uzutinye kabisa birirwa yipodura gusa uyarongera asigaye yabona abazimu mukanya yabonye se twabibonye iyi niyo filime yakozwe mu buhinga bugezweho ifise inkuru Tom uzi ko ari filime ngo rabyo hanze mugasanga filime muri kuraba ntisobanura uri mu bikariko turi kurigira umugore sha se mwitondera abagore bose beza mubona harabusanga ari bakabutindi ubundi ubutindi ni inkono y'uburozi muze mwitondera abagore nk'abo shaka unape shaka umuti singuye ibeze ngo umugore akeneye ko anapfa araza abanza awutereka nimba ushikira ubone gende yigendeye abafise ibibazo vyasima ubusanga ari ibibazo koko ayaya usanga ari ibibazo kandi biri seri ntagwereza umuti umuryango yaranse umugore ari imanukira ubwo nimba asanga wapfuye birakuraba uyu yaragarutse asanga ayaya bera meze nabi shura gusanga yanapfuye mu kibazo cy'ubuhumekero sikintu bera kandi amuciye ko mubona mukanya ndabira umutavuri nta no kumuriza basa gapumu ngo arabe ko yokwiga wapi uyu yaje kurira ayaya yaragiye Izo nasezeranye none mu bizogenda gute yarasezeranye muga bizogenda gute mwabana Biro niyemeje indahiro zoshika wapi biragoye gushitsa ivyo wiyemeje mu gihe ivyo wiyemeje biguciye mu myanya y'intoki
biraryoshe kubona umuntu w'umugabo ari kwararira muze mubariza mw'abagore mwe bibarisaba aragiye we beragiye bera naenda anapartire kweli yaragiye bera kandi bijya bibaye mukanya yamara twabonye muze haza kumbwira ati gose wa mwana bigerageza uri kuraca Amerika biragoye mugabo ndazi ko biza kurangira yatakwisha matatizo kama kawaida lazima matatizo yaisha yaje gose ibyo nasezeranye ndabona ko byananiye byanse yasezeranye ko uyu mwana yagufatiye imiti ibintu byinshi overdose kugira ngo yihitane yagufatiye overdose sasa barakwereka yasezeranye ko uyu musore kugira ngo umenye ibyo yasezeranye badusubize inyuma gato you must know what your was all about umenye ngo indahiro yari kabira gani bayita off mu cyongereza muze mumenye indi minister sibyo se kugira ngo mukomeze muryoherwe mu minsi mike tugiye gutangura kwandika amajambo hamusi y'icyongereza muyasoma muyaraba kugira ngo mubandanye muryoherwa mumeze neza muniga n'ururimi hose ni hahandi kazo za films media mwana ameze neza mwana ameze neza pe amakiri muzima mwana wanje yarakiri muzima mama ko ndabafise muri babiri bana banje sivyo batarenga ntibarenguke muri dezambiri mwana ya umve indahiro umwana yarahiye niyihe kwazokora iki yampaye muri abana imana yampaye nagakorora mwibitangura bibina nagakoro gasanga kabaye ko papa wanyu niko kaguhita amubutse akatuvamo papa yaramaze gufata yaramaze kugenda awe ni muto wawe ntazi kibi niciza muto yawe nawe ntazi kibi niciza nawe uzomwiteho mwitwari kumwereka inzira umuyobore grand frère umuntu bujya ameze nka papa nkuko mushiki w'umuntu nawe yaba ameze nka mama nimba ari mukuru bivuze ngo umwana mukuru w'umuryango ari umukobwa azameze nka mama abakwiye gufara inshingano nk'iza mama ari umuhungu nabakwiye gufara inshingano nk'iz'umupapa nuko bigenda ndabyumva mama ndabyumva uzomurinde umube hafi ahubwo umve mwana wanje ndazi ko ndakwizigiye ibaza umuvyeyi amajambo ujya bavye basigira abana ndazi ko ufise umutima ayo majambo bakwiye kuzirikana ndakugumbwa ntugumbwa habe namba urigisha mushikawe uwo mutima impanuro uzuhanure mushika ubugiye impanuro zirubaka inkoni bugeri inkoni barakubwira ngo igiti gishikira igufa rega inkoni shikira igufa ariko nshobora gushikira ingeso ariko umuntu mubashije impanuro bigenda neza mama zana amazi mwana wanyu umva ameze nabi zana amazi leta maji ya kunywa sivyo mwana wa leta maji zana amazi ubunyine amazi mama yarameze nabi indahiro yarahiriye umwana ikurinda mushikiwe kwemeze neza ko azomwita kurikirana buri kimwe gahunda zigende fresh aho bagiye kuba ku muryango ntibimeze neza mama nuko yasezeye isi umuhungu agiye kugaruka asanga ibarajyaguye muvyeyi yagiye kugaruka asanga ibarajyaguye indahiro indahiro narahiye diof ndabona yuko itabaye indahiro gose ngiye kwiyahura nta kindi gisigaye nza uko ayibuka umukunzi nawe wallahi nitakukumbuka sana nitakumisi kweli nitakumisi kama kawaida ndabona ara gufata umugozi nanje nkiyahura mana yo mwijuru tanguye gusenga umusore urambabarira Mungu nisamee kabisa kuko byose maana haya yote sije nabikoze mtendaje si mimi hapana wanje yambwiye I didn't do this my god I'm sorry I'm really going nonera bibima see what happens amvuye mu ntoki byaranse buri kimwe ngahanga the boy didn't keep the off so he's about to commit suicide agiye kwiyahura he is about to end his life his own life is about to take it ntabwo
going to do away with my sins, with my life, with my everything, my soul I give unto you, Lord. I'm going. One of the best, not the best, one of the hardest decisions to ever make, to commit suicide. Imwe mu myanzuro ikomeye gose muri isibwa ni kwiyahura. Imwe mu myanzuro ikomeye, one of the hardest choices to ever make in life is to commit suicide. We'll be keeping in touch, guys. Be there for us. The only channel is what channel? Channel ni ya indie. It's called Kazoza Films Media. That's what we'll be keeping on. So you must be there. Mutegeza kuba muhari. Subscribing aho hasi bigishushe kuri yo shene kwa Ismail Gapasho kugira ngo ibintu bikomeze kuryoha. Ibaze rero mutaryoheje ibintu ko twobagirira. Urumva cyo ari kibazo. You need to be there, guys, for us, right? Bye bye, ciao ciao. Ariko mwitegure tuzobandanya.